ni mu nguni zose z'isi rero bavandimwe nta yindi mpamba mbasesekaranyeho uretse amakuru nge ndi Fagika yinamura kuri mikro ariko kandi reka mvuge nta yindi mpamba tubasesekaranyeho iyi mpamvu nuko nari ngenyine bwana Nsanzimfura Jarimura kanuko kandi turi kumwe hano muri studio turaje ngo dukomoze kuri byinshi igezweho ku mutekano ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo nandagezweho mu karere k'ibiyaga bigari turebera hamwe kera kabaye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasinye amasezerano byabaye yoswa yakabaye tayari tubyinjiremo birumvikana ko iyi niyo nkuru cyangwa se niyo ngingo nyamukuru ni nayo ihedinze izindi muri iki kiganiro u Rwanda na Kongo byasinyanye amasezerano tariki 25 ubwo yari irahe mu Buholandi President Donald Trump yatangaje ko afite icyizere ko rwose biza gukunda yaramaze iminsi yidoga avuga ko rwose akwiye igihembo cyitiriwe Nobel kubw'intambwe amaze guteza mu kunga ibihugu yego cyane cyane mu kibazo cy'u Rwanda na Kongo yego noneho hasinywe imbanziriza amasezerano mu ntangiriro z'uku kwezi abatekinisiye barahuye baraganira bagira ibyo bemeranye twari dutegereje ko abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bahura ku itariki 27 Kamena ngo basinye ayo masezerano y'amahoro umuhango n'ubu twari twiteze kubera i Washington nta cyahindutse niho babereye ndetse itariki niyo ntigeze ihinduka wenda habayeho amasaha buriya ni nako byari byagenwe ariko byarangiye n'ubundi kera kabaye ashyizweho umukono turaje tubyinjiremo ese niki kiri kuvugwa ese mu by'ukuri twakwizera ko bishoboka ko amahoro mu Burasirazuba bwa Kongo yaboneka intambara ikarangira bya burundu ubwo kandi twakwibaza tutese muri ayo masezerano yasinywe isenywa ry'umutwe wa FDLR byashimangiwe ese gukura ingabo ngo z'u Rwanda mu Burasirazuba bwa Kongo ko Kinshasa ibisaba byasinywe ese koko ziriyo turaje tubyinjiremo ariko magingo yanga Kinshasa nubwo yayishyizeho umukono yego hari impungenge z'uko aya masezerano ashobora kutubahirizwa mbere gato Ambasaderi Olivier Nduhungirehe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yari yavuze ko kuvana RDF muri Kongo bitari mu masezerano y'amahoro y'u Rwanda na Kongo noneho twababwiye Kinshasa urumva nayo bwahise bucya itangaza kuko ibi byari byatangajwe na Nduhungirehe tariki 26 no bukeye mbere gato yuko dukomeza gukurikirana ibibera i Washington Kongo nibwo yavuze ku byo gusaba ko ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwayo mu bijyanye n'aya masezerano n'ubundi ubwo turaje tubihuza n'iki Tshisekedi yavuze atari ko mbere gato amasezerano atarasinya ati hari ibihembo bishimishije ati hari inyiturano hari ndabivuga gute ati Trump nadufasha kugera ku mahoro urumva ati nzamwitura yavuze ko azamwitura iki mbega iyi nkuru abantu benshi bari bategereje niyo bakiriye gusa ku kijyanye n'ubuhuza perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe arashaka kubyinjiramo agahuriza hamwe perezida Kagame na Tshisekedi hanyuma ariko nyuma y'iri sinywa ry'amasezerano dutegereje n'umuhuro w'abakuru b'ibihugu byombi turaje byose tubyinjiremo tubive imuzini muzingo hanyuma rero indi nkuru igezweho cyane ni ituruka igoma ivuga ko umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni witwa Tom Fletcher yaganiriye n'abayobozi ba AFC M23 nyuma yuko haherutse Bintou Keita nta n'iminsi myinshi ishize yaje kurikira witwa uyu umwungirije nawe uherutse hariya igoma muri Werurwe uyu mwaka wa 2025 bigaragare ko abo muri Loni noneho barashaka kumekinga sure mu by'ukuri ese M23 ni nta makemwa yego turaje tubyinjiremo hari AFCHPR iremeza ko ifite ububasha bwo kuburanisha urubanza Kongo yarezemo u Rwanda turaje tubyinjiremo hanyuma rero ikindi tuza kuba twibandaho cyane muri aya makuru
turababwira ko muri Warikare haraturuka inkuru mbi mu nkengero za Pinga, hongeye gupfa umuntu. Ese ni imirwano yabaye, byatewe n'iki cyatumye abaturage, hari umuturage uhasiga ubuzima i Lubero? Ibintu byadogere nyuma y'imirwano ikomeye hagati ya Wazalendo ndetse n'ingabo za Uganda. Ahangaha noneho sosiyete sivile atangaza ko na FARDC yari ifatanyije na UPDF mu kurwanya abamayimayi. Bivugwa ko yaba ari ya gahunda n'ubundi Muhozi yari yagiyemo Kinshasa yatangiye gushyirwa mu bikorwa. Turaje tubyinjiremo. Hanyuma ahitwa Ikalemi muri Tanganyika, mu by'ukuri biravugwa ko bari imfungwa zatorotse umujyi wa Goma, Bukavu ndetse na Uvira ngo ziri kuba nyirabayazana w'ubugizi bwa nabi Ikalemi n'ahakikije ibi bice. Byose turaje tubyinjiremo, tubive imuzini muzingo, tubibwira abakunzi bacu. Hanyuma ariko si ibyo gusa, kuko mu ntara ya Jugu ngo ahari impunzi hafi ya Dorodoro hatewe ngo hongeye guterwa na Kodeko, abantu nibura 8 bahasiga ubuzima. Ni inkuru mu by'ukuri itari nziza, iteye agahinda n'intimba. Abaturage bongeye kuhasiga ubuzima. Turanyarukira muri Kivu y'Amajyepfo, turebera hamwe amakuru ari kuvugwa nyuma y'uko ku munsi w'ejo mu Rugezi hongeye kuvugwa uruntu. Yego. Ni mu misozi y'umurenge kabisa. Aya ni amakuru tugomba kuba twibandaho tukava imuzini muzingo. Turanyarukira no mu gihugu cya Uganda. Uganda turaza kubwira ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko ngo nakenera kuba umunyarwanda atazaza mu Rwanda. Ati rero nta mwenegihugu wa Uganda akeneye ko atunga ubwenegihugu bubiri, bwa Uganda ndetse n'u Rwanda. Ati kubera yatangaje ko igihugu cye rero kitazemera na rimwe ko umwenegihugu cyangwa umuturage wa Uganda atunga ubwenegihugu bubiri. Ntabwo wavunya Uganda ngo tunga n'ubwenegihugu bw'u Rwanda. Yego, ibyo byose yagiye abigarukaho. Turaza no kurebera hamwe byinshi yagiye atangaza, yongera no gushimangira umubano mwiza uri hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Uganda. Avuga ati rwose Uganda ni iyanyu. Ahangaha Museveni yihanangirizaga abima abanyarwanda bo muri Uganda ibyangombwa. Yego. No kuvuga ngo abanyarwanda bari muri Uganda kubaha ibyangombwa ni inshingano, kuko yagaragaza ko ari ibihugu by'ibivandimwe. Hanyuma ariko General Muhozi Kainerugaba nawe yasabye abanyarwanda, urumva, yabwiye abanyarwanda ati Uganda ni iyanyu, asaba abanyarwanda kuruhukira i Kampala. Turaje tubyinjiremo nabyo tubigarukeho. Muri Uganda kandi hari umuturage wiciwe mu ihangana ry'abakandida ba NRM. Iyi nayo ni inkuru ibabaje iri guturuka mu gihugu cya Uganda. Turabiva imuzi. Turajya muri Afurika y'Epfo, tubabwire ko Perezida Ramaphosa yirukanye minisitiri wagiye muri Amerika atamusabye uruhushya. Byateje urunturuntu muri guverinoma. Hanyuma rero ariko turanababwira ibiri kuvugwa muri aka kanya ku ntambara ya Irani ndetse na Israel. Yego, magingo aya ngaya raporo y'ubutasi iravuga ko gahunda y'intwaro za kirimbuzi Irani ngo magingo ya ngaya ifite, yego, ngo zishobora kuba zigiye guhura n'akaga gakomeye, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kugerageza ibishoboka byose, yego, kugira ngo baburizemo umugambi wa Irani mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego, kuko hari amakuru avuga ko Donald Trump we icyo ashaka ari uguhagarika umuvuduko wa Irani kugira ngo ureke Irani. Aho baravuga ko ni uri raporo iravuga ko ubwo ni y'ubutasi, ariko iravuga ko gahunda ya kirimbuzi ya Irani itigeze isenywa n'ibitero bya Amerika. Icyari strong, yego, yigamba. Turaje tubigarukeho. Nako kandi kera kabaye Irani yemeje ko Amerika yinjije bikomeye cyane, yangije bikomeye cyane ibigo bikora intwaro za nucleaire. Yego, nubwo Irani yabyemeje, ariko Amerika yivuga ko ngo nta kigeze ihungabanya. Sinzi niba byaba ari propaganda. Turaje tubyinjiremo gatanu ku kandi. Tubahaye ikaze rero. Reka tubibutse ko byoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe. Ni subscribe cyangwa sabone kuri uyu muyoboro, ubundi bindi nta kindi abantu bacu basabwa uretse kubiduharira. Duhere kuri isinywa ry'amasezerano u Rwanda na Kongo byasinyanye. Ni amasezerano y'amahoro abenshi batibwiraga ko byashoboka. Ubwo ariko sinzi niba wayibonye ko yitwa n'umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, DGPR, Dr Habineza, yavuze ati turifuza ko abagize imitwe yitwaje intwaro yo muri Kongo bashyirwa muri FARDC
urumva turaje tubigarukeho. Hanyuma isinywa ry'amasezerano rero u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasinyanye amasezerano. Yego n'amasezerano y'amahoro u Rwanda na Kongo byasinyanye ku munsi w'ejo kuwa gatanu tariki 27 Kamena 2025 hariya i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ruhande rw'u Rwanda aya masezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse na mugenzi wa Kongo Therese Kayikwamba Wagner. Uyu muhango rero wo gusinya aya masezerano kandi wanitabiriwe n'abarimo umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Mike Rubio. Mbere y'uko aya masezerano asinywa, Rubio yashimye bikomeye cyane impande zombi zagize uruhare ngo aya masezerano abasinywe, ndetse mu bo yashimiye harimo umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Leta ya Katari ndetse n'umujyanama wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubufatanye na Afurika Masad Bolarusi. Yavuze ko kandi Amerika yahisemo kunga u Rwanda na Kongo kuko Perezida Donald Trump ari umuntu ushyira imbere amahoro. Nyuma y'uko aya masezerano yari amaze gusinywa, Minisitiri Nduhungirehe yashimiye Perezida Donald Trump kubw'uruhare rukomeye rwihariye yagize mu kuyashyigikira. Yavuze ko rero aya masezerano y'amahoro ari umusaruro w'amezi menshi yari ategerejwe kugira ngo aya masezerano ashyirweho umukono, ndetse ngo ni uburyo bwo gushyira hamwe imbaraga bigizwemo uruhare rero n'impande zombi cyangwa impande zitandukanye ziri muri aya masezerano. Ubwo yavugaga u Rwanda na Kongo ndetse na Amerika na Katari muri rusange. Yakomeje agira ati rero ni ingenzi cyane kuvuga ko Leta ya Katari yagize uruhare rukomeye cyane mu biganiro byagejeje ku mahoro ndetse n'amasezerano y'uyu munsi. Ati ibiganiro byatangiriye i Doha. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda kandi Nduhungirehe yagaragaje ko umutima wariya masezerano wari ukubiye wari wubakiye ku myanzuro wo gushyiraho urwego rw'ibijyanye n'umutekano ruhuriyeho n'u Rwanda na Kongo. Agira ati rero icya mbere kizaherwaho no gushyira mu bikorwa gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR, bigakurikirwa rero no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Yunzemo ko binyuze muri aya masezerano, ati twiyemeje gufasha muri gahunda yo gucyura impunzi ziri mu bice bitandukanye mu bihugu byacu hamwe n'ubufasha bwa HCR, ishami rya Loni rishinzwe gucyura ishami rya Loni rishinzwe gucyura impunzi no gushyiraho uburyo butanga umutekano n'agaciro ku mpunzi zitaha. Ati ni ingenzi mu kugera ku mahoro arambye. Nduhungirehe kandi yateguje ko inzira iri imbere ishobora kuzoroha bijyanye no kutazoroha kabisa. Yavuze ko ishaka kutazoroha bijyanye no kuba hari andi masezerano yagiye asinywa ariko bikarangira adashyizwe mu bikorwa. Icyakora yanashimangiye ko ngo u Rwanda rwiteguye gukorana na Kongo mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje. Ubwo rero Minisitiri Kayikwamba Wagner wa Kongo we ku ruhande rwe yagaragaje ko ari amasezerano atari insinzi ya diplomasi gusa, ko ahubwo ari insinzi kuri miliyoni z'abanyekongo bamaze igihe barabuze amahoro n'umutekano. Avuga ko rwose ngo yunzemo ati avuga ko ngo ari amasezerano ngo yerekana iherezo ryari ritegerejwe ryo kwigarurira ubutaka bwa Kongo ritemewe ryahitanye abantu ibihumbi amagana kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka honyine. Noneho Kinshasa nayo yijeje ko izashyira mu bikorwa ari amasezerano mu rwego rwo kubaka ejo heza n'abaturage bayo. Biragoye. Urabona Kinshasa isinya amasezerano, ese FDLR ishyiga ni inkingi ya mwamba muri ino ntambara ku ruhande rwa guverinoma. Yego. Kongo irayihaze. Ntekereza ko bitazakunda. Kongo ihaze FDLR igiye kubisinya, yanabisinye koko. Ndetse na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Tshisekedi bategerejwe muri Nyakanga ku itariki 25. Ariko sintekereza ko bizaba ari ukuvuga ngo wenda aya masezerano kuba yasinywe biri must ko azashyirwa mu bikorwa. Biragoye kuko Kinshasa ifite uburyo ifatamo FDLR mu buryo bwihariye, kuko ni umutwe uyifasha bikomeye cyane kandi uzi n'abarwanyi ba M23 ubwabo, kuko abanyekongo ndavuga FARDC ubwo ngubwo
nubwo barwana na M23 ariko FDL niba iri imbere kuko nibere ku buryo barwanamo niyo izi neza rero imbaraga za M23 ni nayo buri irwana idasigana bijyanye n'intego yari ifite ndetse n'icyo yari yaremera na Kinshasa bavuga ko nibatsinda M23 rwose bazafashwa gutera u Rwanda bagakuraho ubutegetsi buriho. Hanyuma ku ruhande rw'u Rwanda se gukura ingabo mu burasirazuba bwa Kongo ko Minisitiri Nduhungirehe mbere gato yari yatangaje ko ibi byo kuvana RDF muri Kongo bitari mu masezerano y'amahoro n'ubundi bagombaga gusinya kuko habeshyirwaga amakuru yavugaga ku masezerano y'amahoro bagombaga gusinya ariko bakavuga ko ngo harimo ingingo isaba u Rwanda guhita ruvana muri Kongo ingabo zivugwa ko ruhafite. Haba hasinywa amasezerano yo kuvana izi ngabo muri Kongo ntayarimo aya masezerano. None se koko Kinshasa ibisaba iki ngiki nicyo nabonaga nk'amananiza icyasinyweho cyangwa icyagarutsweho byari kuba ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zizakurwaho ariko ntabwo ingamba z'ubwirinzi rero u Rwanda rwashyizeho ari nayo ngingo rutangaza nka excuse cyangwa se nk'igisubizo ku bijyanye n'ibyo Kongo irushinja kuba rwareje ingabo mu burasirazuba bwayo rwo ruvuga ko rwashyize ingamba z'ubwirinzi ku mipaka. Urumva none se zizavaho hanyuma bigende bite igihugu kibeho kidafite ubwirinzi ku mipaka? Ni ukuvuga ngo ubwirinzi buzaba buriho ahubwo buzoroshywa. Ntabwo wavuga ngo ingabo zose ziri ku mupaka cyangwa ibikoresho yego ariko bizoroha. None se Kinshasa yaba yitiranya abari ku mipaka n'abinjiye ku butaka bwayo? Mvuga ko aricyo yitiranya kuko u Rwanda rwo icyo ruvuga cyangwa rushimangira iyo ruvuga kuri iyi ngingo ruvuga ko ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho ari uguhangana n'umutwe wa FDLR umaze igihe urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse no kugeza amagingo ariko u Rwanda mu minsi ishize Perezida Paul Kagame yavuze ko FDLR rwose nubwo ari ikibazo gikomeye cyane ariko ngo biri kugenda bijya mu buryo bwiza kuko muri 2022-2021 nta mezi abiri yashiraga tutumvisha ibitero mu Rwanda mu karere ka Rubavu Musanze ibitero byaragabwaga kenshi ariko kugeza ubu ngubu byibuze amezi arihiritse ari menshi. Niyo mpamvu iyi ntambara M23 yarwanya yagiriye n'akamaro u Rwanda kubera ko bararwanye barabasunika bafata umujyi wa Goma babakura hafi n'ubundi y'urubibe rw'u Rwanda ndetse na Kongo. Ariko M23 nayo hari ibyo yagiye ishima u Rwanda ivuga ko ubwo yarwanaga yizeye neza ko ntawe isize inyuma itiziganye n'ibyo basunitse bakuye Goma ikamekinga ashobora ko ntawe uza guturuka ku ruhande rw'u Rwanda ngo ayiraseho. Urumva byumvikane ko FDLR yaricumye gusa amakuru avuga ko abenshi ubu bari i Burundi mu kibira ndetse n'ahandi mu zindi ntara. Urumva bari guhabwa imyitozo bagomba gufatanya n'ubundi gutera u Rwanda. Hanyuma reka tuze kureba uburyo ibihugu byombi kuko urumva ko buri ruhande rwatangaje ko rujya gushyira mu bikorwa ibyo rwasinyiye. Yego reka tuze turebe ko Kongo yongera kugenda bigura intege mu gushyira mu bikorwa ibyo yasinyiye cyangwa se ibikubiye muri aya masezerano yasinywe kuko uruhande rw'u Rwanda rwo ndabizi ko ruharanira amahoro rushishikajwe nayo. Ndabizi ko niba hari ibyo rwiyemeje ruza kugira gute kubikoraho ubwo kandi dushimira Amerika ubwo ngubwo kuko urumva ko yatangiye guteza intambwe izi mpande zombi ku kijyanye n'amahoro kubera ko byari byarananiranye Rwanda byarazambaga bikanga. I Washington ho ndabona ko bitanze umusaruro cyangwa se biratanga icyizere. Ubwo tuzareba confirmation ubwo bakuru b'ibihugu bazaba bahuye. Hanyuma ariko Tshisekedi nawe ariko Trump buriya twatangira kuvuga ko ari umwe mu bantu bakomeye kuko Trump yamaze iminsi avuga ati hari icyizere. Ni umwe mu bavuga ari kijyana ku ruhando mpuzamahanga ku kijyanye na diplomasi. Buriya Trump ni umwe mu bantu bumvwa cyane. Rero kuba yahuza u Rwanda na Kongo ntabwo ari ibintu byaba birenze cyane kuko Amerika ni igihugu gikomeye. Amerika yagiye yunga ibihugu byinshi nk'uko Donald Trump nawe abyivugira akwiye n'igihembo ngo cya Nobel. Ati rero n'ubundi nabonye Tshisekedi
ashobora kuba afite ikiganiro cyihariye yahaye ngo ni Haryana Velas Victoria Tshisekedi ashobora uhagarariye bihoraho Presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afurika yavuze ko ngo hari inyiturano za Trump magenga Tshisekedi yego byagiye binagaragara kenshi ko adashaka ko intambara irangire ahubwo hari kwibazwa ni kubera iki ashaka kuba intambara yahagarara magingo aho bigeza nuko abona ko bitoroshye bishoka bamwe bari no kuvuga ko intambara ihagarara kubera ko idahagaze bagakomeza bakarwana n'ubundi arabizi gahunda ya AFC M23 urumva niyo kumukuraho kuko ubu nicyo gisigaye kumukuraho imbaraga zihari zishyikiye M23 ni nyinshi M23 kitari muri ibi biganiro nyine niryo ariko kubwira ahangaha turi kureba ku ruhande rw'amakimbirane y'u Rwanda na Kongo nacyo kibazo cyeze gute cyakemutse kubera ko ayo makimbirane yasunikiraga buri ibihugu byombi kuba byakozanyaho M23 rero ivuga ko yo imirwano ntabwo ishobora guhagarara aho icyo ndi kuvuga nyine nari ntarasoza imbogamizi ishobora kuza kuvuga ngo M23 ikavuga itari ko u Rwanda na Kongo barahuye baraganira yego nibyo okay ibihugu byombi ntibicanwa yego u Rwanda impamvu ndari kuganira na Kongo hari abanyarwanda barurwanya baterwa inkunga na Kinshasa aribo FDLR none niki niba baganira nyirubwo ni mu nyungu z'u Rwanda birumvikana iyo FDLR kuko nabo M23 nayo irabafesinga FDLR bararwana barahangana bivuze ko M23 nayo bizi neza ko ikibazo cy'umutwe wa FDLR habayeho kugira gute kuyirwanya cyangwa se basinye amasezerano arimo no kuyirandura abo bahanganye baba bagize gute bagabanyutse yego kuko warayibonye ubwo haba hasigaye noneho FARDC n'abazalendo n'umurundi byaba bivuze ko noneho isigaye ihanganye n'imbaraga ariko yego zidahagije kuko tuzi influence ya FDLR muri iyi ntambara yego noneho rero ariko irasigarana ikibazo iti baraganiriye hanyuma ubwo indi ntambara hagati y'ibihugu byombi yo ntigishobotse wenda iyo bivuye iby'intambara hagati y'ibihugu byombi bivuyeho ariko se intambara hagati ya twebwe na guverinoma yacu yaganiriweho ntabwo ni ikibazo ni nayo mpamvu mubwira ko njye niteze ko M23 ishobora kuza kugira ikivuga ku isinywa ry'aya masezerano ibi biganiro biri kuba yego nubwo byategetse ko imirwano ihagarara mu burasirazuba bwa Kongo ariko uruhande rumwe ruri mu mirwano nirwo rwaganirijwe kwihagarara yego ubwo rero keretse niba Kinshasa ubwayo ari izahagarika imirwano ariko uruhande rwa M23 rwo ntiruri muri ibi biganiro ntirunarebwa no guhagarika imirwano ntibuze kuvuga ko ngo imirwano isa mw'abantu muri tubabwira ngo bari kurasana ntibuze kuvuga ngo turababeshye cyangwa se ngo turi kure y'ukuri guhari gusa nibyo ngibyo amasezerano yasinywe Tshisekedi nawe yari yatanze yagaragaje ko amasezerano ashobora kuza gusinywa kubera ko mbere gato yari yagaragaje ko ayo masezerano ari businywe nk'igisubizo ku makimbirane amaze imyaka 30 mu burasirazuba bwa Kongo agira ati nta kidasanzwe kuri aya masezerano ahagarariye kuba ubuyobozi bwa Amerika bwemera amakimbirane amaze hafi imyaka 30 akaba yarahitanye abarirwa muri za miliyoni Tshisekedi rero yavuze ko intambara iri mu gihugu cye idashingiye gusa ku makimbirane ya gisirikare ashimangira ko yanubakiye ku ntambara y'ubukungu nayo igomba gukemurwa avuga ko ubwo yageraga ku butegetsi muri 2019 yegereye ibihugu by'u Rwanda Burundi na Uganda baturanye abisaba gufatanya nabyo mu by'ubukungu gusa ngo birangira u Rwanda ruhisemo gushoza intambara ku gihugu cye rero abashijwe icyizere afitiye Trump nk'uwagize uruhare mu kuba amasezerano y'amahoro agiye gusinywa Tshisekedi yavuze ko ari cyinshi kubera ko yabyitangarije ubwe ikindi akaba ahagarariye igihugu cya mbere gikomeye kurusha ibindi ku isi ashimangira kandi ko yiteguye gushyigikira Trump agahabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu gihe yaba ashoboye kurangiza burundu intambara yo muri Kongo nibyo ngibyo ubwo ngubwo rwose uraza kubona Tshisekedi mu matora y'abatanira igihembo cyitiriwe Nobel araza kuba ari ku ruhande rwa Donald Trump kizatangwa muri 2026 yego ni igihembo gitangwa nyuma y'imyaka myinshi cyane rwose ntabwo ari Donald Trump gusa wenda ushobora kuba ari gushaka kunga ibi bihugu byombi kuko na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron
nawe asa nkaho kuva iki kibazo cyatangira muri 2024 yagiye agaragaza ubushake, aho yahurije ku murongo wa telefoni perezida wa Paul Kagame na Tshisekedi, ariko nubwo bitatanze umusaruro byarabaye. Yageze guhamagara perezida Joao Lourenço ati ngwino, maze perezida Kagame na Tshisekedi baze tuganire. Tshisekedi arabura. Oya, ntabwo Tshisekedi yabuze ahubwo umuhuza. Lourenço aravuze ati twe tugomba kubyikemura nk'abanyafurika. Okay, so rero hari nubwo perezida Kagame yanyarukiye perezida Macron yatumiye abakuru b'ibihugu byombi, perezida Kagame araboneka, Tshisekedi arabura, nabyo byabyaye ibibazo. Noneho magingo rero ashaka kubahuza, gukoresha iyo strategy, ashaka kubahuza. Yego, ashaka kubahuriza mu nama imwe, kuko icyo ashaka ni ukugaragaza n'ubundi iki kibazo ko kirangira cyo mu burasirazuba bwa Kongo cy'intambara. Ni inama izabera i Paris hariya mu Bufaransa n'ubundi ku ya 25 Nyakanga 2025. Kugeza ubu ngubu rero ntiharamenyekana niba perezida Kagame na Tshisekedi bazemera ubu butumire bahawe na Emmanuel Macron. Mu kwezi gutaha kandi aba bakuru b'ibihugu babyibuka ko byitezwe ko bazahurira Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bazashyira umukono ku masezerano imbere ya Donald Trump muri White House. Kuva muri 2021 umubano w'u Rwanda na Kongo wabaye mubi kubera intambara. Ingabo za FARDC zihanganyemo n'umutwe wa M23. Rero Kongo irishinja u Rwanda kuba ari rwo rushyigikiye umutwe, kugeza ubu uri kugenzura ibice bitandukanye by'intara Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo, ariko u Rwanda rurabihakana. Yego, ku munsi w'ejo nibwo aya masezerano yasinywe yo ku rwego rw'abaminisitiri, ariko n'undi azakurikirwa. Kuvuga ngo Macron nanabikora bagahura, bazahura hari umwuka baganira, kuko hari amasezerano banasinyanye, ibihugu byombi byasinyanye. Hari icyizere cy'uko ibiganiro Macron abahuje muri iyo nama byashoboka ko byaba umwuka mwiza. Ariko noneho ndibaza nti ko basinyaye amasezerano hakaba hari ibirego Kongo yaregaga u Rwanda, birahita bisibwa mu madata aho byagiye bibikwa, kubera ko hari mu bihe bitandukanye twagiye tubabwira ibirego Kongo ishinja u Rwanda kuvogera ubusugire bwayo, kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo, guteza ibibazo by'umutekano n'imfu, gushyigikira nyine binyuze mu gushyigikira umutwe wa M23. Noneho kuri wa kane tariki 26 urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu n'abaturage rwitwa ni AFCHRP rwatangaje ko ngo rufite ububasha bwo kuburanisha urubanza u Rwanda ruregwamo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese ubwo abantu benshi bacu baze kutubwira, ese ayo masezerano niba asinywe akabaza gushyirwa mu bikorwa, ibi birego u Rwanda rwarezwe muri izi nkiko byaba bigifite ishingiro? Baze kutubwira. Hanyuma ariko mu nama ya 77 isanzwe yabereye i Arusha muri Tanzania, urukiko rwavuze ko ikirego Kongo irega umuturanyi wayo cyemewe, kikaba gishinja u Rwanda gukora ihohotera no guhonyora uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bw'igihugu. Kinshasa ishinja Kigali cyane cyane kuvogera impaka no gukora ubwicanyi muri Kivu y'Amajyaruguru kuva mu mwaka wa 2022. Uruhande rwunganira u Rwanda rwo ntirwemera ububasha bw'urukiko bwo kuburanisha urubanza. Urukiko kandi rwatangaje ko iperereza rizakorwa kuri iki kibazo, gusa ntihatangajwe igihe. Iyi AFCHRP yahaye u Rwanda iminsi 90 yo gutanga ibisobanuro ku miterere y'urubanza. Kongo ifite iminsi 45 yo gusubiza imbere y'uru rukiko ruzafata icyemezo ku mpamvu rusange. Ngayo nguko iby'u Rwanda na Kongo nge ndumva twahinira aha. Hanyuma indi nkuru mbere ko twinjira ku kibuga cy'imirwano, dore ko nta n'imirwano ariko hari ibibazo by'umutekano mu Kigega. Hari inkuru ivuga ko umuryango mpuzamahanga, umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni Tom Fletcher yaganira n'abayobozi ba AFC23. Ubwo rero Tom Fletcher dore ibyo yatangaje, yavuze ati umuryango mpuzamahanga ugomba gushyigikira abaturage ba Kongo muri iki gihe cy'umutekano muke ndetse n'ibibazo by'ubutabazi bigenda byiyongera cyane cyane mu karere k'Iburasirazuba. Ibi byavuzwe n'uyu munyamabanga mukuru nyine wungirije wa Loni ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi ni Tom Fletcher, nyuma yo guhura n'abayobozi b'umutwe wa AFC23 kuwa kane tariki 26 i Goma muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego, ni inama abayobozi ba AFC M23 bahuriyemo n'uyu muyobozi
ni inama rero yanasozaga uruzinduko rwe uyu Tom Fletcher rw'iminsi igera kuri 2 yari ari kugirira muri iki gice cyo muri Kivu y'Amajyaruguru. Nyuma rero yo kuzenguruka uduce twasubiyemo ibihumbi by'abantu bari baravanywe mu byabo, turi mu duce twa teritwari ya Nyiragongo, teritwari ya Masisi muri Kivu ya ruguru, ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo muri teritwari ya Karehe nko muri Minovo, ndetse Kabale. Rero uyu muyobozi yanavuze ko kabisa yiboneye ikibazo cy'abaturage, ati bahuye n'ibyorezo, ati rwose twabibonye byose, ati kandi banahuye n'ibibazo by'umutekano n'ibibazo by'ubutabazi. Ati rero birakenewe cyane, ati kandi rero amahanga nayo agomba gushyigikira abaturage ba Kongo, cyane cyane muri iki gihe bahuye n'ibibazo bitoroshye kandi bikomeye by'intambara. Muri iki gihe umuryango w'abibumbye uhura n'ikibazo cy'amafaranga kibangamiye ibikorwa by'ubutabazi. Uyu Fletcher agira ati twarabimenye, ati twariyemeje kandi ati turabigiramo uruhare kandi turacyahari kugira ngo duhangane n'iki kibazo. Yavuze ko rero yanaganiriye n'abayobozi ba M23 kuri iki kibazo cy'umutekano mpuzamahanga, ati rwose ikiremwamuntu gikwiye guhabwa agaciro ku ruhando mpuzamahanga. Avuga ko rero banaganiriye kandi ku bibazo by'ibiribwa, ubuvuzi, indwara, cyane cyane rero ihohoterwa rishingiye ku gitsina no kurinda abakora mu bikorwa by'ubutabazi. Ni ukuvuga ngo nyine kutahungabanya ibikorwa by'ubutabazi, kubiha agaciro ndetse no kubisigasira. Ibyo byose nibyo byagiye biganirwaho. Mu bice bitandukanye rero byaberagamo imirwano, nta mirwano ihari ariko hariyo amakuru y'izamba ry'umutekano ndetse amakuru ateye ubwoba cyane abaturage mu bice bitandukanye. Reka duhere Walikale. Walikale ni inkuru turakwita tubangura ngo hica umuntu. Urabizi ejo ndi Kimoka mu nkengero za Sake muri Masisi hiciwe abantu 2. Byavuye ku ikozaniro hagati y'abarwanyi ba M23 ngo bari kuri patrouille n'abandi bitwaje intwaro muri ibyo bice. Noneho Walikale ho si uko byagenze, ntago bivuga ko habayeho irasana, ahubwo ngo habona umubiri w'uwishwe wabonetse kuri 5/27 Kamena mu mugezi wa Oso. Abamwishe kugeza ubu ntibaramenyekana kandi ntibarafatwa. Iri bara ryabereye ahitwa Katanga hafi ya Pinga, ni mu itsinda ry'utugari rya Ihana mu karere ka Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Abayobozi baho bavuga ko habonetse amaraso ku kiraro cya Oso, bikaba bishimangira ko ariho icyaha cyakorewe. Batangaje ko hatangiye iperereza ariko mu baturage. Iki kirego rero gishya cy'ubwicanyi cyongeye guteza impagarara no guteza ubwoba ku mutekano wabo. Hanyuma tuve Walikale ahitwa Tanganyika, mu ntara ya Tanganyika, yego Ikalemi, naho ntago byoroshye. Ngo hari imfungwa zatorotse muri Goma, Bukavu na Uvira, ngo ziri guteza ibibazo cyane hariya muri ibi bice bya Kalemi. Ubwo rero umujyi wa Kalemi ni umurwa mukuru w'intara ya Tanganyika, uri mu burasirazuba bwo mu gihugu cya Kongo, urimo kwibasirwa cyane n'ibikorwa by'iterabwoba n'umutekano muke. Ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bimaze gufata intera, byatumye Minisitiri w'ubutegetsi bw'intara, ngo se Minisitiri w'ubutegetsi bw'intara bivugitse neza gusa uko niko babinyarikiye aha ngaha. Urumva yitwa Bwana Johnson Salumu Kasongo arahamagazwa, ngo byatumye ahamagazwa mu nteko ishinga amategeko. Urumva? Yego. Nkuko yabivuze rero, ngo amagereza menshi y'imijyi ituranye na Kalemi yasigaye nta mfungwa. Izo mfungwa ngo zikaba zaragiye zigaragara muri Kalemi, aho zanatangiye gukwirakwiza intwaro. Mu kwezi kwa Werurwe ati twakiriye muri Kalemi abatorotse muri gereza nkuru ya Kalemi barenga 300. Twakiriye kandi mu ntara ya Tanganyika abatorotse gereza za Uvira, Bukavu na Goma. Ibyo nibyo bituma intwaro nyinshi ziba muri Kalemi. Yatangaje uyu Bwana Kasongo, ni we wabitangaje, yasubizaga n'ikibazo cy'umudepite Boniface Kabongo wa Kabongo. Noneho mu rwego rwo guhashya abagizi ba nabi babangamira abaturage, Kasongo yavuze ko hagiye kwitabazwa abayobozi b'inzego z'ibanze mu rwego rwo kurinda umutekano. Yongeyeho ko kubera ingamba zafashwe abantu 424 bakekwaho ubujura n'iterabwoba batawe muri yombi, bafatanywe intwaro
24 zo mu bwoko bwa AK-47, grenade ebyiri n'ibikoresho bitatu byo gushyiramo amasasu ndetse n'amasasu menshi. Yavuze ko mu bice by'icyaro kandi ngo hari imitwe myinshi yitwaje intwari imaze kwishyikiriza ubuyobozi bw'intara. Aho rero atariko ntibyakuyemo impungenge za Depite Boniface Kabongo wa Kabongo wo mu ishyaka Ensemble pour la République, watangaje ko atavuzwe cyangwa se atanyuzwe n'ibyavuzwe cyangwa se atanyuzwe n'ibisubizo yahawe ku kibazo cye. Intara yacu iyobowe nabi bikabije, murebe urwego tugezeho rwo gutereranwa, ndetse ntabwo twaretswe gusa ahubwo twatanzweho ibitambo. Ikibabaje nuko udutera ibibazo ari nawe ushinzwe kuturinda. Bwana Minisitiri, ushobora kuba uri mwiza mu bindi ariko ariko nta bwiza bwawe mu mutekano. Yes, niyo mpamvu rero ngutakambiye mbere yuko inteko ya Nzeri itangira, atenda kwinginze wegore kugira ngo urokore ishema ryawe. Urumva? Cyril Kimpu Awel ni perezida w'inteko nshinga amategeko, ariko mpayinka use ubwo n'uhagarariye iyi ntara Tanganyika mu nteko nshinga amategeko. Yahamagariye abadepite bose, abagize guverinoma y'intara ndetse n'abaturage guhuriza hamwe imbaraga kugira ngo hakemurwe ikibazo cy'umutekano muke. Agira ati tuzajya mu biruhuko bya politiki dufite inshingano zo gukurikirana abaturage bacu, gukorana n'urubyiruko kuko ruri gukinishwa n'abanyabyaha, rugashyirwa mu bikorwa byo kwambura abantu, ibikorwa by'ubujura n'imyitwarire mibi. Umutekano muke ntuzatuma tugira iterambere mu bucuruzi cyangwa se ngo dushobore gukurura abashoramari. Turi mu nshingano zo gufasha guverinoma yacu gukemura iki kibazo. Hanyuma iyi ntara Tanganyika ihanganye n'ibibazo bikomeye by'umutekano muke birenze imipaka y'umujyi wa Kalemi mu karere ka Moba. Twavuze imihana yatwitswe ejo bundi twitwaje intwari itaravuzwe, kandi ahangaha Moba ni hamwe mu havuzwe abarwanyi ba M23 ngo bagezeyo mbere cyane. Yego, noneho rero ahitwa Lubero iminsi ibaye 3 kuva kwa gatanu kuwa kangahe? Ubwo ni ukuva kwa gatatu, kwa kabiri ishyira kwa gatatu. Yego, biravugwa ko ku munsi wa 27 wari umunsi wa kabiri. Ubwo ibikorwa by'ubucuruzi n'imibereho bisubitswe ku muhanda Vuyinga Mabambi muri sheferi ya Baswaga mu karere ka Lubero nk'uko abaturiye aho babitangaje. Ibi byatewe rero n'intambara ikomeye yabaye kwa kane tariki 23 Kamena, ubwo ingabo za leta ya Congo FARDC n'iz'Ubugande FDF zagabaga ibitero ku nyeshyamba za Mai Mai zari ku musozi wa Muhora. Nubwo mu gitondo cyo kuri uwa gatanu hari tuze ridasobanutse, ariko amaduka menshi n'ubucuruzi byagumye bifunze. Umwe mu bayobozi b'akarere ka Lubero yabwiye Actualité.cd ko abaturage benshi ba Mabambi bahisemo kuguma mu ngo zabo kubera ubwoba. Anavuga ko igitambo cyo guhabwa isakaramentu cyari giteganyijwe kuri paruwasi ya Mabambi cyasubitswe kubera ibyo bikorwa by'intambara. Padiri wagombaga kukiyobora ngo yasubiye Butembo ikubagaho. Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bari batangiye ibizamini bisoza umwaka, ariko byahagaritswe kubera umutekano muke muri ako gace. Uwo muyobozi yavuze ko kandi niba ibi bikomeje bizagira ingaruka ku banyeshuri barangiza amashuri abanza 6e année primaire, aho ibizamini bya TENAFEP byari biteganyijwe kuri wa kabiri iki cyumweru tugiye gutangira. Turi gusatira uko ibintu bimeze rero Imabambi, Kivuwa, Maboya, Ngongi, Kasasi ndetse na Kalundu birakomeye cyane. Ubu turiho mu bwoba bukabije kuko intera iri hafi, ubwo iri hagati hari FARDC na UPDF naho Mai Mai bari ngo ni nk'ikilometero kimwe gusa, bararebana amaso ku maso ngo bashaka kongera kurasana igihe icyo cyose. Ibyo rero ngo byateje akaduruvayo kuko kuva ku wa kane hasubitswe igitambo cya Gikristo cyari giteganyijwe Imabambi, kubera ko ngo igitero cyabaye saa 10 z'igitondo ubwo FARDC na UPDF bateraga ku birindiro bya Mai Mai. Ibizamini byari byaratangiye ariko byose byarahagaze. Ubwo rero TENAFEP yo kuwa kabiri nayo ishobora gusubikwa nk'uko byavuzwe ahangaha. Ibi rero biravugwa ko biteje ikibazo. Bari bazatese uruzinduko rwa Muhozi ni ikirusize. Biracyaza. Hanyuma muri Jugu, mu ntara ya Jugu naho haravugwa ko hari impunzi hafi 8 ahitwa muri Drodro mu nkengero
ni hafi mu matwari ya Codeco ngo abantu 8 bahasize ubuzima. Yego. Tariki 27 Kamena uyu mutwe wa Codeco nibwo wagabye igitero ku kigo cy'impunzi kiri ahitwa Jangi hafi ya Dorodoro mu karere ka Jugu mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru aturukaho byabereye rero avuga ko nibura abantu 8 bishwe muri icyo gitero. Abagabye iki gitero rero bivuga ko baturutse mu bice bya Gobi na Uzi. Kuva saa 10 z'igitondo ndetse na saa 11 Codeco batangiye kugaba ibitero, bazanye n'imihoro n'intwaro barasa ku baturage ahangaha. Rero ingabo za MONUSCO zatabaye ariko biranga, urumva nuko ibintu byagenze. Ubwo rero ariko ngo MONUSCO yarushijwe imbaraga kuko abarwanyi b'abakodeko bari baje bagota n'inkambi ya MONUSCO, abayigota biteguye bihagije nk'uko Richard Likano uhagarariye inkambi ya Jangi yabitangaje ubwo iki gitero cyari kikiba. Abantu benshi rero bakomerekejwe bikomeye n'ibi bitero ariko bajyanye kwitabwaho mu nkambi ya MONUSCO. Ibi byemejwe kandi na Desire Malodra uhagarariye societe civile muri ako gace, maze asaba inzego za gisirikare kwihutira guhiga abarwanyi banze gahunda y'amahoro. Ni ibyo ngibyo rero muri ibi bice niki twavuga. Ariko no muri Kivu y'Epfo gatoya, yego, ahitwa Rugezi kabisa mu misozi miremire y'Umurenge, ahangaha hari amakuru menshi cyane ariko havugwa. Yego. Hani muri teritwari ya Fizi n'ubundi biravugwa ko abarwanyi bo mu ihuriro rya VDP Wazalendo ngo bazindutse bagaragara mu misozi ya hano muri ibi bice. Nubwo nta mirwano yahabaye ariko byateje ubwoba abaturage benshi. Ni amakuru akubiye mu butumwa umwe mu begereye iki gice cya Rugezi yaduhaye, agira ati rwose mayimayi baturi hafi cyane, ati kandi turi kubabona mu misozi ya Mucikacika ndetse n'ahandi hatandukanye. Akomeza avuga ko kabisa M23 na twirwanaho nubwo bari kugenzura iki gice cya Rugezi n'inkengero zacyo, ariko ngo bahora biteguye ko isaha ku isaha bashobora kubagabaho ibitero. Ati twirwanaho kugeza ubu ngubu na M23 nibo bari kugenzura ibice no kugenzura ibi bitero ko bidashobora guhungabanya ikintu icyo ari cyo cyose. Magingo yanga rero iyi Rugezi amakuru yahazindukiye ku munsi w'ejo yavugaga ko mu kwezi kwa gatatu aribwo imirwano iheruka ikomeye cyane, ariko ibindi bitero ngo byari ibitero bito byagiye bihagabwa mu minsi yashize, urabyibuka. Magingo yanga rero biravugwa ko ahitwa Gasiro ndetse no mu bindi bice byegereye ahangaha ahitwa kwa Mulimba ndetse no mu gice gikomeye cyane kirimo indiri ya FDLR mu buryo bukomeye cyane, ni igice cyo kwa Mulimba. Aha rero biravugwa ko abarwanyi ba M23 ngo bamaze kuhagera. Rero mu bitero binyuranye M23 yagiye igaba muri ibi bice, yagiye yirukana cyangwa isubiza inyuma FDLR ndetse n'abazalendo utibagiwe n'ingabo z'u Burundi. Ariko muri ibi bice n'ubundi hakomeje kwitegurwa urugamba mu buryo bukomeye kuko abazalendo nta kindi kiba kibagenzi iyo bagaragaye mu gice, baba ari ukugaba igitero rwose. Yego. Hanyuma rero mu yandi makuru reka turebere hamwe ibyatangajwe n'uyu muyobozi w'ishyaka, urumva tunyarukira no mu gihugu cya Uganda. Ni umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda DGPR, yitwa Dr Habineza Frank. Yatangaje ko byaba byiza abagize imitwe yitwaje intwari ikora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bashyirwa mu ngabo no muri guverinoma ya Kongo. Habineza yugarutseho ubwo yakomozaga ku masezerano y'amahoro u Rwanda na Kongo basinye i Washington muri Amerika kuri 27 Kamena 2025. Uyu munyapolitiki ubwo yari mu karere ka Karongi aho ishyaka abereye umuyobozi ryari ryakomeje inama ikomatanyije n'amahugurwa rimaze iminsi rikorera hirya no hino mu gihugu. Yavuze ko ari amasezerano ayitezeho gutanga umuti ku bibazo byugarije akarere k'ibiyaga bigari. Ati aya masezerano twese tuyahanze amaso kuko turi kwizera ko ari butange igisubizo ku bibazo byugarije kano karere, na cyane ko mu mbanziriza mushinga wayo twabonye ko azaba arimo ibikorwa byo guteza imbere u Rwanda ndetse na Kongo.
aho bavugaga ko amabuye y'agaciro acukurwa muri Congo azajya aza gutunganyirizwa mu Rwanda ku buryo Congo yagiramo inyungu ariko n'u Rwanda rukagira inyungu. Ni ibintu tubona bizagirira akamaro kano karere kacu no gufasha gukemura ayo makimbirane, ariko n'abifuza ayo mabuye y'agaciro ari amasezerano ashobora gufasha ibihugu byombi kugira icyo byunguka. Dr Habineza yavuze ko bibaye byiza ari amasezerano yafasha n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Congo kuzishyira hasi, abayigize bagashyirwa mu nzego z'umutekano z'iki gihugu ndetse no muri guverinoma yayo. Ati twabonyemo ingingo ivuga yuko bizafasha iriya mitwe yitwaje intwaro kuba yashobora kujya mu ngabo z'igihugu ndetse mu ngabo z'igihugu cya Congo. Ati turifuza ko ibyo bintu bishyirwa mu bikorwa kuko ntabwo ari ubwa mbere bivuzwe, byigeze kuvugwa ariko ntibyashyirwa mu bikorwa. Ati turifuza ko aya masezerano ari businywe mu masaha ari imbere, icyo kintu nikimara gusinywa gishyirwe mu bikorwa. Amerika kandi ntizagarukire gusa mu gusinyisha amasezerano, ahubwo izaze kubikurikirana barebe ko abantu bari muri iyi mitwe yitwaje intwaro bazashyirwa muri guverinoma ya Congo, bashyirwe mu nzego za gisirikare, iz'umutekano, iza guverinoma, kuko igihugu ni icyabo, bose bafatanye kuyobora igihugu cyabo. Dr Frank Habineza rero kandi yasabye ko ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bamaze igihe bahohoterwa nacyo cyakemurwa burundu kugira ngo bemerwe ndetse banabone uburenganzira bwo kuba mu gihugu cyabo. Saa moya z'i Kigali nibwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe na mugenzi we Therese Kayikwamba Wagner wa Congo basize umukono kuri ariya masezerano y'amahoro mu muhango wari uyobowe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio. Nyuma rero abakuru ba diplomasi baje kwakirwa muri hoteli ya White House na Perezida Donald Trump. Mu gihugu cya Uganda, General Muhoozi Kainerugaba yahaye ikaze abanyarwanda i Kampala mu murwa mukuru mu gihe cy'ibiruhuko byo kwibohora ku nshuro ya 31. Muhoozi rero yasabye abanyarwanda kujya mu biruhuko mu gihe rero cye mu kiruhuko nyine kugira ngo bajye kwifatanya n'abandi ubwo bazabizihiza ku nshuro ya 31 intsinzi y'urugamba rwo kwibohora. Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo Minefotra iherutse gutangaza ikiruhuko ku munsi w'ubwigenge tariki ya 1 Nyakanga 2025 ndetse no kwibohora tariki ya 4 Nyakanga 2025, isobanura ko rero tariki ya 2 n'iya 3 Nyakanga naho yatanze ikiruhuko rusange. Bisobanuye ko rero mu cyumweru gitaha abakozi bazakora tariki ya 30 Kamena gusa bazasubire mu kazi tariki ya 7 Nyakanga 2025 nyuma y'ibiruhuko rusange. Ubutumwa rero buri mu rurimi rw'ikinyarwanda. General Muhoozi yanyujije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter ati inshuti zanjye bavandimwe banyarwanda, ati mu gihe mwegereje iminsi mikuru ijyanye no kwibohora ku nshuro ya 31 n'ibiruhuko biri imbere mu minsi iza kuza, ati ndabatumiye n'umutima wanjye wose, ati muze mudusure hano mu Uganda. Muhoozi rero yanibukije abanyarwanda ko imipaka ifunguye kandi ko Uganda ari amahoro, abasaba rero kuzajya kwishimana n'abavandimwe babo i Kampala. Umuyobozi w'akarere ka Kisoro witwa Abel Bizimana yasubije General Muhoozi ko umubano w'abafumbira n'abanyarwanda ari mwiza. Ati ni umubano mwiza, ati rwose nanjye nawishimira cyane rero ngo basangiye umuco. Ati nanjye nawishimira cyane ko basangiye umuco. Yaboneyeho no gushimira Perezida Paul Kagame na Yoweri Kaguta Museveni bafashije impande zombi gukomeza kubana neza. Agira ati Imana y'u Rwanda igusakazeho imigisha myinshi yo guhorana amata mu itama, twebwe abafumbira b'Ikisoro. Umubano n'abavandimwe bacu b'urwa Gasabo ni ugutwi n'ibinga, dore ko dusangiye umuco 5/5. Harakarama abaperezida bacu bombi badushoboje kugira amahoro n'umubano bisesuye. Muri 2022 nubwo General Muhoozi Kainerugaba yagize uruhare rukomeye mu kuzahura umubano w'u Rwanda na Uganda,
wari warazambye biturutse ku mpamvu z'umutekano zagiye zigaragara. Ati iki cyari ikintu cyoroshye kandi kidakwiye gutandukanya ibihugu byombi. Muri urwo rwego rwo gushimangira umubano mwiza uri hagati ya Uganda n'Abanyarwanda, kuva icyo gihe General Muhoozi ategura ibirori bihuza u Rwanda na Uganda. Ni ibirori yise urukundo, ati cyangwa se ngo ni urukundo nyine rwogere, ati urukundo rwogere, urukundo egumeo hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda. Yego, muri Uganda rero tutaravayo, mbona na Museveni, Perezida Museveni yihanangirije abima Abanyarwanda bo muri Uganda ibyangombwa bitewe no gukomeza gushidikanya ku bwenegihugu bwabo mu buryo budafite ishingiro. Itegeko nshinga rya Uganda ryo mu mwaka w'1995 ryemeza ko abantu bose batuye muri iki gihugu mu mwaka w'1926 na mbere yaho ndetse n'abakivukiyemo ari abenegihugu. Iri tegeko kandi ryemeza ko Abanyarwanda ari bumwe mu bwoko bwo muri Uganda kuko bwabaga muri iki gihugu mu mwaka w'1926 na mbere yaho. Umunyemari uri mu bwoko bw'Abanyarwanda Frank Gashumba avuga ko inzego za leta zima abana babo ibyangombwa birimo pasiporo zikavuga ko badakomoka muri Uganda. Ubwo Abanyarwanda bo muri Uganda bahuraga na Perezida Museveni ku 25 Kamena 2025, Gashumba yagize ati turi Abanyarwanda ba Uganda ntituraba u Rwanda. Mu gihe umuntu afite indangamuntu aba akwiye guhabwa pasiporo nta kubogama. Gashumba yasobanuye ko kutabona pasiporo bituma abana b'Abanyarwanda bo muri Uganda babura amahirwe. Ati abana bacu bimwa pasiporo mu buryo budakwiye, irenze igitabo ibaha amahirwe. Perezida Museveni rero yatangaje ko abantu bamaze imyaka myinshi batuye muri Uganda bazwi n'abaturage, bityo ko ayo makuru akwiye gushingirwaho mu kubaha serivisi bakeneye. Ati abantu bamaze igihe kinini baba hano, ati kandi birazwi ko ari abaturage. Ati ntabwo rero bakwiye gutotezwa cyangwa ngo bimwe serivisi, ati bakwiye guhabwa uburenganzira bwabo bukubahirizwa. Yanibukije rero ko kuba abaturage bitwa Abanyarwanda atari ikibazo kuko hari ubundi bwoko buba mu bihugu bitandukanye burimo amahoro ndetse nawe ngabarizwamo. Rero ati uyu mukuru w'igihugu rero cya Uganda yamenyesheje Abanyarwanda bose bo muri Uganda bafite ubwenegihugu bwo mu Rwanda ko bakwiye kugira bubiri nta kibazo bakabugirira icyarimwe. Abasaba rero guhitamo, ati ni choice zanyu rwose, amahitamo. Yagize ati rero icyo twemereye Abanyarwanda baba hano mu gihugu cya Uganda ni ubwenegihugu bwombi bw'u Rwanda ndetse na Uganda. Ati rwose muhitemo, ati ntabwo mwaba bombi, muhitemo. Perezida Museveni rero yatangaje ko hazashyirwaho komite izashingirwaho, urumva izashingira nyine kuri aba basaba ubwenegihugu, ubundi bakareba nyine bimwe mu byangombwa kugira ngo barebe neza ko koko bakwiye ubwenegihugu. Muri Uganda kandi umuturage wiciye mu ihangana ry'umukandida Theodore Sekikubo na Brigadier General Retired Emmanuel Rwashande bahatanira guhagararira agace ka Rwemiyaga mu karere ka Sembabule mu nteko ishinga amategeko. Abifuza guhagararira ishyaka NRM bakomeje ibikorwa byo kwiyamamaza hirya no hino muri Uganda kugira ngo abazashyigikirwa n'abaturage benshi aribo bazemezwa n'abakandida mu matora y'inteko. Muri urwo rwego rero Sekikubo na Brigadier General Retired Rwashande basanzwe ari abanyamuryango ba NRM bagiye kwiyamamariza muri Rwemiyaga ku ya 26 Kamena 2025. Ubwo rero ihangana ry'impande zombi cyangwa se ry'aba bakandida ryatangiye ubwo abashyigikiye Sekikubo usanzwe ari umudepite basabaga abo ku ruhande rwa Brigadier General Retired Rwashande kugabanya umuziki kugira ngo umukandida wabo ageze ijambo ku baturage. Abashyigikiye Brigadier General Rwashande babyanze
abasirikare barinda uyu mukandida bahita bategeka abashyigikiye Sekikubo kuva mu kibuga cyaberagamo ibikorwa byo kwiyamamaza. Aba basirikare rero batangiye kurasa ubwo abashyigikiye Sekikubo bangaga kuva muri iki kibuga. Umuturage umwe witwa Sembusi aricwa, undi arakomereka ku mutwe. Sekikubo arakomeretswa n'isasu ryakoze ku rutoki. Komiseri muri komisiyo ya NRM ishinzwe amatora, Ambasaderi James Kinobe, yatangaje ko rwose ibyabereye muri Sembabure bibabaje kuko abasirikare badakwiye kwivanga muri politiki. Avuga kandi ko yagize ati ibyabereye muri Sembabure birababaje, abasirikare ntibakwiye kwivanga muri politiki. Namenyeshejwe ko abasirikare bo ku ruhande rwa Shande aribo bibasiye abashyigikiye Honorable Sekikubo, kandi ni ikibazo gikomeye turi gukurikirana. Depite Sekikubo kandi amaze imyaka 24 ahagarariye Rwemiyaga mu nteko ishinga amategeko, ubwo Brigadier General Retired Rwashande yafataga icyemezo cyo guhatana nawe, byateje umwuka mubi hagati y'abayoboke ba NRM muri aka gace bacikamo ibice. Muri South Africa, Perezida Ramaphosa ngo yirukanye minisitiri wagiye muri Amerika atamusabye uruhushya. Yego, magingo ngani muri Afrika y'Epfo ibi byabaye ku ya 26 Kamena ubwo yirukanaga minisitiri wungirije ushinzwe ubucuruzi n'inganda ndetse n'ihiganwa witwa Andrew Whitfield. Nyuma yaho rero agiye uruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atabisabiye uruhushya. Ibiro bya Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku ya 27 bahise basohora itangazo rigira riti Bwana Whitfield ati yakuwe ku mwanya wo kuba minisitiri wungirije kubera yigiriye uruzinduko mu mahanga atahawe uruhushya na Perezida Cyril Ramaphosa. Ni uruzinduko rero yagiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati rwarenze ibyo yari kubahiriza. Byasobanuye ko Perezida Cyril Ramaphosa yanamenyesheje umuyobozi w'ishyaka rya Democratic Alliance witwa John Stewinson icyo cyemezo cyane cyagiye gifatirwa uyu Whitfield ngo nuko yarenze ku mabwiriza yahawe na guverinoma ya Afrika y'Epfo. Mu gihe rero iki cyemezo cyo kwirukana minisitiri wungirije mu ruzinduko yagiriye mu mahanga nta ruhushya yahawe gifatwa nk'ikidasanzwe. Ibi biro rero bya Cyril Ramaphosa byanatangaje ko atari ubwa mbere muri Afrika y'Epfo iki cyemezo gifashwe. Bati muri 1995 Perezida Nelson Mandela yirukanye nyakwigendera minisitiri wungirije Makidizela Mandela muri 2007. Rero Perezida Thabo Mbeki nawe yirukanye uwari minisitiri wungirije witwa Nasizwe Mandela Lautade kubera kugira uruzinduko mu mahanga nta ruhushya abifitiye. Biteganyijwe ko rero mu kumusimbura uyu Whitfield azava mu ishyaka uzamusimbura azaba mu ishyaka rya Democratic Alliance nk'uko biteganyijwe mu masezerano agenga imikorere ya guverinoma y'ubumwe bwa Afurika. Twambuke Afurika tubabwire Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Irani Abbas Araghchi ibyumweru bibiri birashize impande zombi zihanganye, Irani na Israel. Hari ibiri kwangirika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga rero wa Irani Abbas Araghchi yavuze ko ibigo bya nucleaire byangiritse cyane mu bitero bya Amerika na Israel. Ibi bije rero bihabanye n'ibyavuzwe n'umuyobozi wa Irani Ayatollah Ali Khamenei wavuze ko nta ngaruka zabayeho. Araghchi we yatangaje ko nta biganiro Irani izongera kugirana na Amerika, kandi ko leta iri gusuzuma uko yareba inyungu z'abaturage mu buryo bushya. Irani ishobora guhagarika ubufatanye na IAEA, ibyo bikabuza abagenzuzi kwinjira mu bigo bya nucleaire. Amerika yavuze ko ibyo bitero byasubije inyuma gahunda ya Irani imyaka myinshi, ariko raporo imwe ivuga ko byayisubije inyuma gusa amezi make. Irani yavuze ko abantu 610 bishwe, naho Israel ikavuga ko yabuze abantu 28. Komeza tubwire rero, biravuga ko Israel ngo yifuza kwica uyu Ayatollah Ali Khamenei wa Irani. Minisitiri w'ingabo wa Israel
witwa Katz yatangaje ko igihugu cye cyari cyiteguye kwica umuyobozi mukuru wa Iran Ayatollah Ali Khamenei mu gihe intambara iheruka hagati y'impande zombi ngo yaba ibonye amahirwe. Mu kiganiro yahaye radiyo na televiziyo bya Israel, uyu Katz yatangaje ko yaza kuba mu mboni za Israel, ati tuba twaramwishe rwose. Yongeyeho ko kandi ingabo za Israel zikomeje kumushakisha, ariko Ali Khamenei yari yarahungiye ahantu hihishe cyane ndetse anakuraho itumanaho ndetse n'abamuri iruhande. Uyu Katz yabwiye televiziyo Channel 13 ko Israel yahagaritse umugambi wo kwica Ali Khamenei nyuma y'ihagarikwa ry'intambara tariki ya 24 Kamena 2025. Hari itandukaniro rero hagati y'igihe cy'intambara no kwihagarika. Yanibukije rero Ali Khamenei ko agomba gukomeza kwihisha, agira ati rero ukwiye kuguma mu bwihisho cyangwa mu mwobo. Ati rwose Ali Khamenei dukwiye kuzagukuraho umutwe. Aha rero yagarukaga ku wahoze ari n'umuyobozi wa Hezbollah Hassan al-Nasser, nawe wapfuye mu gitero cy'indege i Beirut muri Nzeri 2024. Ati rero Ali Khamenei nawe ashobora kuzaba nk'uyu muyobozi umutwe w'iterabwoba wa Hamas. Yego. Urumva ko ari uko nguko bimeze, gusa intambara irakomeje. Irakomeje nubwo hari hamaze iminsi ko haravuzwa agahenge kavuzwe ku ya 24 Kamena, ariko ntikari kubahirizwa kuko Israel n'ubundi iri kwitegura kugaba ibindi bitero kuri Iran mu buryo bukomeye. Okay, reka tubashimire cyane bwana Nsanzimfura Jarimura. Wakoze cyane nawe bwana Fagi Kayinamura. Amakuru n'ibiganiro byo nakagaruka.